Hadian kat tu kat Nepal, jong ka jingni ka khubor ba ong khliap lama ka TMC ha mau kerwat. Vice President jong ka TMC mau kerwat blok uba Daras Ramsit ha kalai piterek risau araja apsau ulalum ka jingalang bekerki banyak ran sani bah halor kene kaman ha kabalawan lang nadu kinong kit kam bah kaman kumju ru kilong kami bat kisamla uba Daras Ramsit habakran hakilar pathai kubor hadien melakut ke jingalang ulapan pau ke jinglingo halor ke jingkam jongki katu kat ni ba ke TMC ha mau kurwan kala khliap lama bat kani kamde ke basong nongrim namar kita kiba kamru kim shim ladan ya kata ke jingrai patba ni ke general meeting bapaka namar kata uba Daras Ramsit ulapan sha shu baya minta nakaliang kinong kersahan jong ke TMC mau kerwat blok kabahapo ke jingalam jong ulit sounder strong kaji kampat shimla dan kanu karai lakin mi no ni kendang ne Henry lada kesngi kampat syai haki kendang yai long hi kinong kersahan jong ke TMC ya karai banlet kersahan no ya ki wei bat ki party kum ki nongkit kam bat ki pat ba kin sa shim da karai ba shai lemba ke jingelom pat ba da ka general meeting knang ba kanumbu ha ka jingdom ya ki pat ba bat ki nong kershan ong uba Daras Ramsit ji nongkit kam jong kaliang jong ka TMC budi hapo jong dengan mau kerwat blok bu Letrei Cirhem agen dipor di bawah dep Muslim Arjar apa kan di Letrei lebentar juga tahu dari SPG di ngaku Vice President di mentar sini ngelum kerki kena kejalang benta bani kenduk ketu kene jinong kitkam na benta jinong kitkam jong isun bat tunjuk na pi nong kitkam na primary unit bat tunjuk na pi sub unit fer po jong kene kadong thang po jong kon bat ti jungi nomor UI ha katu ko ha katu ka kat khandai turik kidon katu kene bat katu biwai ba ke lomba ke sosial media UI ba kila lek jenyo bat ko WTP na kalian jong ke TMC tengah ni adon berangkat lang kini ginong trei kini kipor baladep kum ubay presiden jong ke TMC UI itu keluar ngadap bagi jisu kiap makrau nomor ngaku ubay presiden aku tu keluar klaim lek angte ban legend dan klaim don tapi general meeting benta banrai ban lek kersian ya kano ke parti ni ya ke WTP umdai ba menta nakarangkat di media umdai ba ngadam kano ke jin persya benta jong itu kiwei ke legend ke parti Hei, nakaliang kejongi de nimpat kliap lama ya ke TMC apa jong kena kemau kerat kontensi pada kemau kerat blok de kamtam ngak ngui ubay presiden bat ngi rengkat kini kinong kitkam ngidon de yamenta ngidang dei kinong kitkam jong ke TMC bat ngidang dei ru ki breu jong ke parti TMC hangna po mau kerat blok hoi ke jing lejoin hakwe ke parti de kasyong haki ba kanongrim kidon na gejong kanongrim henrei ngimpersya iki henrei nakaliang jongi kot nangnis khamat ngin sashim ya karai ba ngilejong hakano ka partiru henrei apsua kanongrim kejongi kalong ba ngimkwa banrai keki bat ngimkwa banrai keki bat kamtam na benta kasanjima hapo jong kejala jongi bat kumju
hapo jong kene ka dong ka tang ke jingi po jong konvensi keempat syai bha